بسم الله. بگو بسم شما الله. چه سوره نشون دادی یا؟ کدام سوره را؟ در ویدیو تاکی سوره یا به آن سوره مورد قارون مدرگامشه اون سوره میگه قارون. کدام سوره؟ میگه کلا اله اله انت سبحان اله کنت من الظالمین. من تنشونش دادی یعنی نمیدونی. امیر خون شما مردین. نه یا میخوام بگم قارون مدرگامشه. خیر کی را شما به قتل رسوندین؟ یا دختره. اون دختر اگه جا بود؟ او دختر شو داشت. شو داشت؟ کودک رو تنگیدم. در کدام شهر بود؟ قشلاق همه اون ملای دیگه دام قشلاق. کدام قشلاق ایو؟ سوخا. کدام غارم کلوب دوشنبه؟ نه طرف شهرتو قبولیان. شهر توس قبادیان؟ یا شما کشتیم را؟ یا دختر درکتر بداخه. شما را کشتین؟ تلتش در فاسش که در سرش داره کشته. ای بچه چی میخواین شما؟ اما با کشته قشنگ کاشه. اون ملا خودش میمونه. اون ملاکی ای؟ تا ملا یوسف. او چیکارای؟ اون جادوگره. همیشه من فکر بوده همه کش گردم کن خون داده. از گوش کن. اگر که تو بخوای افزود شی الله میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی الله سبحانه و تعالی میفرماید من نآفریدم جن ها و انسان ها را مگر به خاطر آنه که ما را پرستش. یعنی ما جن ها و انسان ها، ما انسان ها و شما جن ها باید پروردگار را پرستش بکنیم. یعنی ما بنده الله سبحانه و تعالی هستیم. یا بگو بساز ذکر نگن ما نخونا که نکشمونش. ازراکو برزگو. یا ما میکشی نگن یا ما الله میگه شما مثل چورپا هستین، بلکه از چورپا هم بدتر هستین که آیت قرآن میشنوین قبول ندارین، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنوین قبول ندارین. شما چورپا هستین بلکه از چورپا بدتر هستین. الله میفرماید که اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اونها میگه گمراه دیگه هستن، گمراه هستن. بسم الله بگین. ما در سمالا کشتنش نمی. یادم کودک بود قاری بود. ایامو تلتیدم گشتیم. گوش کن من آزی چند نفر بدین آبشی در بدنش؟ 6 که قرار مال ندون بیده. چند کس بدین آبشی؟ 1600 کنه 4 کش در تولیتون یک قاری کش. اصلا شده در وحی جمعه کشتی. 600 که یک کسی گرش نمیده. از به خاطر الله ترکش کنی که از من دخانو میخوان در میگیری. خیلی سوخت مردین با نگین که ما را کشتیم. روز قیامت ما دعوا نکنیم. ما دعوا ما همچون یک مسلمان شما را دعوت کردم که الله بترسین، از بدنی خارجین، جادوگرا را اطاعت نکنین، اما شما نخواستین. گوش کنین. نکنین. از میخونم به اذن الله در میگیرین. نه نمیگیره. خیلی گوش کن. قالوا حرقوا. ما مسلمان ها هممون ایمان به ایمان برادر هستیم. یا ما امشب خون دادیم ما را پیش اکه قول سلام ببرم تو بکشتو. یوسف که در کدام جا زندگی میکنه؟ یوسف در کجا زندگی میکنه؟ اما خشم بچه هست. در کدام جاشه؟ کدام کوچه‌شه؟ هم جادوگره یو؟ بگو که ایمونه در کجاه؟ بگو تا اون ترقم نمیتونم دیگه. اونم سرت بکشیم بگو. بگو در کم قشلاقه؟ فامیلش چیه؟ بچه ها چی نام دارن؟ هم جادوگره؟ چون میشن بچه داره؟ اونم گفته یا نگو که بکش برد. اگر خیلی کم چی؟ میگوی؟ به نظر میگوی خیلی؟ اون دستن کوچه خونش لطفه هایی که نامش فامیلش چیه؟ فامیلش نمیدونم خیلی تا پسن تا یک تایی سال داره. فامیلش چیه؟ بگو که ظلمت میکنم. فامیلش نمیدونم. بگو فامیلش چیه؟ میدونی همه شه. نومی اوتا و اوچهش بدبخت هم را میدونی. پکه اون نوم اوچهش، نومی اوتاش، نومی فرزنداش همه شه. تو نگه تو کاری را بتکنه میتونی برزگو. نومی بچه معلم اگه هست. نومی بچه معلمه؟ بچه معلم چی نوم داره؟ بچه معلم کیه؟ نوم بچه درکتره. نومش چه اخی؟ وقت نکشون. شمردین. انا فامیل یوسف چیه؟ مومینو فایل نمیدونم چیه اخی. تمام. بروین یکی میز میریم اول قوری اوای میکنیم بعد قوری تر بروین به خوبی پروژه کردم.
الله سبحانه وتعالى میفرماید گوش کن ان شاء الله که چه خیلی در میگیریم. بابا نه نیکاخی قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. اگر نبرین از میریم حجامت میکنیم میبرین خوبش بهترش افضلترش اسلام قبول بکنین تسلیم شین الله همه گناه شما رو مبدل به حسنات میگردونه. اسلام قبول بکنین بر بگردین الله میگه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله بترسین از اون روزی که بر میگردین به سوی پروردگار. چون که الله میفرماید کل نفس ذائقة الموت هر نفس چشنده مرگ است. این روز میچشیش یا اینکه فردا میچشیش. بهتر افضلترش بسم الله بگین از بدن خارج شین. بسم الله برو اینکه در میگیرین. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه 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 نزد ما قبل استهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. برو تیز. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. تو نبرو بس نمیتون. کوچرا بیرون. بیرمودش بکنیم. بیرمودت برای میره. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 الله لا إله إلا أنت سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. برين أخي بسم الله بقين برين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. چی؟ چی کار باید بکنین؟ یا هفته چی بازار خودش چپش که یه هفته بزن خودش چمش کنین؟ با چی کار باید کنین؟ یک کار کن باید جیتا کنه دو کار با سیم کار چیه؟ سیم کار باید مرکز چند دو داده مرکز خودش باید جنگش دوزه نشتایسه مرکز خودش؟ ای برای تیز برای کو برای که من ظلمتون میکنم ایزانو میکشین شما. الله میگه ما يفرقون به بین المرء و زوجه وما هم بضارین الا باذن الله. الله میگه اینها مطلبشون همینه که بین زن شوهر تفریقه انداختن جنجال کردن. الله میگه اونها یگان ضرر رسوندن نمیتوانن تو اینکه الله سبحانه و تعالی نخواهد. فهمیدی؟ الله نمیخواه ایره هیچ گاه. فهمیدی؟ شما هیچ کار کرده نمیتوانید. برید از یک مسئله دخانو میخونی شما بخون چه خود خوب گوش که گریه نکرین بیور گریه نکر گوش که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه 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 بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قالوا وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين بسم الله بقبرة بدني بسم الله بقبرة ولا إله إلا الله اخرج عدو الله بسم الله الله أكبر اخرج عدو الله بسم الله الله أكبر اخرج عدو الله بسم الله الله أكبر اخرج يا عدو الله بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا Azavdo خواندگی میتیم میستی همه نمیبریم. وقتا شما مسیح من جون دیارم کن. برای خیلی نکتیش خیلی مرده که بسم الله بگو. شایسته دیگر از اون دام نرسه. برای بسم الله بگو. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا برمضان بجرين فالتاليات ذكرا برمضان بجرين بسم الله فالتاليات ذكرا اخرج عدو الله فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب برين أخي دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القذف فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون برافتن بل عجبت ويسخرون أزدار ميقرأ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين مشكورة بك تمام بسم الله اختار بدأت بالكنترول كختام هاي مرده كلون عزنا مكشين بسم الله الرحمن الرحيم اخذ وقت قراءة مخني شو مكنا بسم الله الرحمن الرحيم
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون برين بإذن الله برين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. Hey یوسف چند نفر جمع موندین؟ 400 کسی دیگه. 100 کسی برآمد. تو چی خوندی آقا؟ سوخته استین؟ ها؟ این مالا سوره تا نشون دادی کورش کرده. بسم الله بگین برای بدنی دیگه بر نگردیم بدنی. آقا این نمیگم تا نقشه بوید نبینه. بگو بسم الله بگین بدنی برایش هیچ کارت کار نمیتونه. بسم الله بگین برای بدنی دیگه رقم نتین. به خاطر الله ترکش کنین. خاص به خاطر الله. اونا برآمدن که باقی مونده ختم میبره ان شاء الله. زور بزنین خاص به خاطر الله برین. به خاطر من نه. به خاطر بچه نه. به خاطر دیگه‌اش نه. بسم الله. خط دروغ را نپرتوخته بهش نکه. دلم نمیشه. بسم الله. تیز بخیر چی؟ یوسف ای یوسف برو مرا حجابات میکنم میبرین. بسم الله الرحمن الرحیم. این از ما سوره دخان میخونم باذن الله در میگیریم. خوبش بهترش ببره بدنی. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله بسم الله انت ببره السحر ان الله سيبطله 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 السحر إن 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 الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله رمضان جرين يوسف برايتز يوسف hey يوسف برايتز السحر إن الله سيبطله تشمون يحكي چه خبر آره بدن نمیبره به اون خودت میزنم ببره من یه بار پیش میمونم فریم کنم گفت نیستگی اگه نمیومم بابا جو میشتم دفنم موری این نگفت نیست قوی سلام کی گفته اما آدم میبینه وقت بسم الله بگو بدنی خود چه ایزانا میکشی من گفتم برم اکشون پاپ میگم اکمی کیک اکم نمیدونم بستم اکش نه ما اکش بسم الله بگیم برای من فهمیدم دیم نمیومدم بسم الله یا بگم ما خوندش نداشتم بجاش دیدم حاضر که میبری ان شاء الله بسم الله بگین خورشین دیگه بجاش دیدم نه اینو محمد نترسه بسم الله بگین برای ولا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله الا الله میگه نمیگم ولا اله اسلام قبول بکن اونم نه قبول بکفتم اونم نه بابا چیکار دارم برو تیز بدنی کو تنام چیه ها نمیدونم گم کام اون باز سوختم بگیرم برو بسم الله بگو برو خیلی بدنی بس دخان میخوام برو که میگیری فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر السحر ان الله سيبطله 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 تیز برده بدن امو یوسفه که جادوگر که بدن امو بدونه فهمیدی؟ ای خوب کورش دستو نمیبره اولی شاولا بدن امو کور بدونه السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله السحر ان الله سيبطله 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 السحر ان الله سيبطله
السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله نمك مدعو السحر إن الله سيبطله بسم الله بقبوبرا بدني أو بوضة ليس تونس بسم الله بقول لا إله إلا الله بسم الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بقول لا إله إلا الله اخرج عدو الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بشتك هذا يحضرون قاعدان مكانه برو كورتا مكانه میگیریم تز برو اینکو تز ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ألقي السحرة ساجدين. يوسف أي يوسف يوسف شو بقول أي يوسف شو بقول مقصدتون چیه؟ يا بابا بشي شما یعنی فکر مردن نمیکنین یعنی هر نفسش انده مرگ است شما میمرین يا بابا واش چپ که و واش قبلا بزنه او روزا را پیش چشم تو نمیارین کیم هر نفسش انده مرگ است پیش چشم بیار که با بیکلانت با بیت ماما کلانت و دیگر جد اجدادت همش مرد رفتن خودتو نمیدونین که چی در کدام عذاب گرفتار هستن شیطان کافی چقدر خوش میدونی در خودتون بدونه که ما در عذاب گرفتاریم شما به این راه نرین شما بر بگردیم به سوی پروردگار تری خواه را نمیبینین شما نه تری روزا پیش چشمتون نمیایه چه نفر دیگه مونده در بدنش یا موسیقی خدمت سرش یا مخدوش رامدن همش اومدیم سرمان خوابی دانش کم آقه یوسف مرا گوش گیره نکو ای یوسف الله بترس الله ترا خلق کرده خالقت الله هست یا بابا خلق الجن من مارج من نار یا بابا جیدا کنیم هکی جیداش کنیم هکی باید جیداش بکنیم ایزانش چی خاطر حتی یه هفتهش چپش کنیم فقط جنگ منه وقتی فهم گوش کن منه چند نفر دیگه مونده نمیکشه بود تمام ما سوی دخان نخوندم که شما را بسزانم در بگیریم آقا یا دیسیده من سوی دخان خیلی اینو بخ ما خود ما پرجبریجت که هستم دیسید میکنه کاری ما چیه کردن مدامی که دیسید نمیکرد چی باید دیگر را دیسید کرد برا آمدنه بدنی چی باید دیگر را سوختن ترم ها چون این مسوزی در میگیریم برو میره بیا به خاطر الله ترکش که برم نه وقتی خطا بگی نه وقتی مورم بس تو دخان میخوام باز بیزنی الله در میگیریم ما واش چپش کنیم قبل نمیمونش قبل گوش کن منه بس تو دخانش شروع میکنم برو که در میگیریم آخه دیسیده من بخونم میخون دیسیده گوش کن بسم الله الرحمن الرحيم فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام اللثيم طعام اللثيم طعام اللثيم
كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 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 ثم صبوا فوق رأسي 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 من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون 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 إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون 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 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 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 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم ووقاهم 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 عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بلا بدن ما بدرو مردكي بلا بدن ما بدرو بيو بدرو بسم الله بيو بدرو كتندر ما بدرو Korkuyorum. تا بدن ما بدرو Çıkartın بدرو. چیکار من بکشم Sen ne میشه işte. تسیون نکو Kıra. Mahmud Azmi. تز برو بدن کو Ne Azmi mu yakum? تز برو Ne Mahmud Azmi. تز برو بسم الله Ne Azmi mu? Azmi mu nişkago. تز برو کو بدنی صعب مجازين هيك نوت خذت تز بسم الله بسم الله بقى بدني خرج فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السلام. ما انقذوا دوري انقذوا ميكيني انقذوا ت برو تز بدنيكو فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين برو تزكو فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر كيو زناك خشوع واشان داك سو بوز بالا. نومش چیه؟ Bunun piştiş tak agada. روتاسيونك Çalışın ama tabii ne. درمدگی تز برو تز بعد بدن زنک شو بدرو برا زاگو تز برو تز کو Nereden خرابه و خوبه. بگندگیش خیلی بو نه خبرگانه چخاله بو خدید گام بزن. nereden بگو خوبه. بگندگی تا بدن ما بدرو زور باشین او بدن تو نمیشه. بسم الله بگی خورش بدنی بسم الله فلما لقوا قال موسى ما جئتم بالسحر اسری را کال میکنیم بستروش میکنیم حجامش میکنیم دار میگیرین حمد بروین شاشت که بدن چکس موندین چون سر موسیدک مونده است تمام. من موسیدایی هم مو. واش برو مدن ما دن واسه تمام. باز نوستوش هم میکشیم بعد تر میکشیم برو تیز بسم الله بگو برو بدن تو میخوام گوشش مچ خرد. تا سوی اون گوشش مچ خرد. گوشش تبقى بخکن اجی نمیتونم. بسم الله الرحمن الرحیم این شاخ غنم هم درد بدم. این از مسافه در میگیرن یکی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى
ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. برو که در میگیرین وزین برو این تیز الله بترسین برو این ولا تعزم عقدة النكاح ولا تعزم عقدة النكاح ولا تعزم عقدة النكاح نکاح نگو ما یکی دکتر نکاح نگو تیز برو نکاح نگو تیز برو بدنیکو نکاح نگو تیز برو کو ولا تعزم عقدة النكاح ولا تعزم عقدة النكاح ولا تعزم عقدة النكاح. یا حسین آخه همه بایدش میره بگیر موضوع مایدش خیلی ضرور رنگ تو بسیار بدم گفتن میگیریمش لیکن نتونستم حضور باشه بدم بدنی ما بدرم ولا تعزم عقدة النكاح ولا تعزم عقدة النكاح ولا تعزم عقدة النكاح. برو که در میگیری ای مسافری برزگو ای مسافری بدبخت تنه اسلام قبول میکنی نمیموننش میموننش جادو خوردگه گوشش دادن خوردگه قینه ای مسافر کی گوشش داد روزی تویش کی دادش نه زنک که سیاه بالا به نامی زنک چیه نمیدونم وقتی نام زنک بابا الله قسم میدونی تو برزگو همه چه میدونی تو ایمون نداری چه به الله قسم میخوری ها تو ما رو خیلی گو کرده یی نمیفهمی تو چی گفتی چی گفتی تیز برو بدنی کو الله شرم که بسم الله بگو خورچه بدنی بگو لا اله الا الله محمد رسول الله ای قبرگاه مشکاست قبرگاه به قوقنا مشکنه بسم الله بگو لا اله الا الله تو یوسف دادی کو ها یوسف هم دادی کو آخی نمیدونم جوک هست نمیره و کافی آزو در میگیرم یک روز ای پشت بختن سر میکنه انشاءالله که گوش جقیش فایده نمیکنه یکم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها طرف دست شفتنا جو میکنه زمین حجامه میکنیم مثل منبرین خوش براین ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 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 أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بس تقول كده بشكل شو وزدنا ما نازم بسم الله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. بسم الله بسم الله بسم الله اخرج عدو الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وفي الارض باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده. بسم الله الرحمن الرحيم
خرج عدو الله. لا بگو تای پرا الله تز برو. من پرا بگو تو تز برو. تز بسم الله. لا اله الا الله. ای بس بسم الله لا اله الا الله. ای ده دلم جا کات لبات بکشم هیچ کار نمی‌کنه. ای چی میگی کات چطور بسم الله جا برو تی یوسف. ای یوسف وی بچه برو. چی داری تو ندستو کارچه. یعنی کات چطور بگی به دست کارچه من نیست درو نگو بسم الله. کوری نمی‌بینی چیه داره. اتسام دست بسم الله خرج عدو الله. شلیک ما برو. بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله وخوش بدني. الصافات صفا فالتاليات ذكرا واحد إن إلهكم لواحد وما بينهما إن زينة الكواكب وحفظا من كل شيطان لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ولهم عذاب واصب. الله إنا زينا السماء مارد لا يسمعون. قل لا إله إلا الله. يوسف قل لا إله إلا الله. يوسف بسم الله. ورقصة دخول مخوز دار مجري. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه أولئك يجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله لا إله إلا الله. جينا برو مختبة داس بگی اختا کندروک چون که برو مادی یوسف مختبة داس بگی گوش که یوسف جاشی مختبة داس بگی گیره نکه ای مردک برو مادن شاشتا تا بوتی گیره میکنی مختبة داس بگی تشخیل مردکی مختبة داس بگی گیره نکه مختبة داس بگی اختا کنترول که دایجو دیستیشه ها؟ نه دمونش کمش تاگیرم کدومش؟ هموز بیاد 86 دلار یوسف کو؟ اون همیشه من قبل چخیلی نمید اون جاشه مرد برافو اختا کنترول که بوتی 600 از زور میای قدش تو کامو دیگه اختا بدست بگی؟ آقا شکم اقبا قراره به پوچایی تو شکم ای قوقش همه داتی ای مردم نمیتونه نیزای خوابه هر گریه دور عرص ترس ایزا نگرد مرده کلام اختا بدست بگی از با من خیلی میزنمد بولت اختا نمکود میکنم خواب اختا بدست بگی های او گریه شما فایده نمیکنه اختا بده مردک بگی و باکی مردک یارنگ زنگ بوری گریه میکنی بعد او زور ظلم نه بولد اختا بدست بگی اختا کنترل کن قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله خير جد لا اله الا الله بقول بوسا کردی؟ بقول لا اله الا الله نگم چی؟ نقول ظلم منه باخذهم يخزمكم برحمه زلمتكي بقول لا اله الا الله محمد رسول الله
خیلی تا دوم خیلی چیکار کنی؟ بقول لا إله إلا الله كي ظلم يكنم ده تناي بچه چی بدر آمدی؟ نام چیه تره؟ ها؟ نام چیست؟ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله چند ساله‌ای؟ الان سهم پکر خطا به دست بگی جینات بروماگی هن خطا به دست بگی ای بخطا تنبلی برای وای در عبادت الله سستی نمازات نمیخونی معلومه ذکر نمیکنی معلومه قرآن نمیخونی معلومه همه جا دست خطاه برو آمدن جینو اگر که نکردی با مدروین این دفعه من نمیخونم فهمیدی؟ رای حجامه بیخته